Hello guys, welcome back to my channel. Nang sa tono ay channel lo phai ka me phayo. To khe chung jang ha restaurant lo phai ni. Jang bisram coach ko bai. To chung ara phai lai. Ya ra phai ka mo. Ana lo lai an video pai ha ni ro chung lai video. आज फिर से हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं विश्रामगंज। तो मेरी वीडियो पे बने रहिए शुरू से लास्ट तक। दिनैके जों जहा बेरायनायनि बाइक हुए फाइलायनि दिनैके जों विश्रामगंज खौबाय बेरायनाय के नंजातनो आंनि वीडियो नायतोंदि के विश्रामगंज रो जों थांलायनाय tapi waktu sasa hai tu kabok so mantu arho krungha jaga ke phayu krungha jaga ke bu phaya sal posak rum piu ke wati bisram ro phayu ke jaga ko ke nai di phaya Mojit ding hong de. Mojit dah. Hello guys. Okay. विश्रामगंज नि मेट्रो बाजारो सा बेरायनि फाइलायनि र आर सामग्री बाहायो र सा हालायनि र लोगोसे दं हियो के नरा साका थांनाय लान्च थांनि हानियानो प्लास्टिकनि मानिले हानियानो Claro nih. Aro metro bazar habimo bolaha Nepalese thela ke thani free kalat na dinai tho lagi pani offer na no okay mo betai parents se na ko han ko na tho Budin deh.
Có thể là hạ sĩ mà. Bãi khổ là tỏ khác xuống tùy hả đó tức khổ hả chili chicken băng mà không mày hả không có khổ hả mày cho bay cũng xa phụ mà chăm xa mày rằng hả अभी हम लोग घर पे वापस जा रहे हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही सबको धन्यवाद थैंक यू टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे